mwese mukomere niko tuvuga iyo umwe yatuvuye dukwiye kugandara dukwiye kumenya yuko abantu bazi Imana bameze nk'abatazi Imana. Iyo tuzi Imana tugendana nayo. None se kuki tutateranije amafaranga ngo tugure ruriya rutindira urupfu rwe kumutwara? Ibyo rero bikakwereka yuko Imana si umuntu yigurirwa, niyo yaremye umuntu. Uru rupfu rutagira uwo rutinya, rutanena, ruragatsindwa rimwe. Umwami ruramutwara, perezida ruramutwara, umusirikari mukuru ruramutwara, umusaza aragenda, umukecuru aragenda, igikwerere, ijigije, abasore, abana batoya, ugatwara n'abayobozi. Urutindi muzi inkomoko yayo. Inkoko ntizi ko izapfa kuko ntiyahawe ubumenyi, ariko umuntu yahawe ubumenyi uzi ko uzapfa. Witegura utegura urupfu, ko ibintu byitegura urwitegura ute? Abari mu ijuru y'isi bayibara nko mu kuzimu, baza mu kuzimu bahasanga Adamu wahawe kuba umutware w'isi. Lusufero amutera gukora icyaha. Adamu n'umugore we biruka mu murima wa Edeni, baba barapfuye nubwo batahereye ko bapfa, bari intumbi zigenda igihe kiragera barapfa. None rero mu magambo magufi, witinya gupfa kandi witinya uzapfa. Nararana ndagendera ku kabando n'ubu nzi ko nzapfa. Kurabase bimaze iki? Ejo nzapfa. Ikibazo si ugupfa, ntawarurwanya ngo arutsinde. Ikibazo ugiye nde?